1971 East Pakistan tabungni Bangladesh muktijuddho ni jorao West Bengal Northeast ni Assam tai Tripura miliwoi 10 million hayake 1 crore borok Bangladesh ni o tinta state o hapaike haike wanchugina side o chikonte haste Tripura haste kaini kotor haste West Bengal by Assam amo bai baksha Tripura wa ajorao Bangladeshi Hindu rongno jagar wongake wanchugna side o jagani democracy tamo ngi thangka tai tabuk Bharat haktoro ka implement ngmani o jagabo yang Northeast region ni bising Tripura ono first ka angnaifu omusiam no sao haike Tripura ni borok lukuro kebangmano wana laija especially Tiprasa rok tuma hinmale tabuk Tiprasa rok ni kok sanan thangake Tiprasa ST rok ni percentage tabuk Tripura o 30% haike o jagao tabuk ka angkai Tiprasa rok ni percentage tebo komimano amono wana laija tabuk 30% tongmani 10 ya 15% pan angmano amto hini salaiye tabuk kebangma Tiprasa lukurongno wana laija tamon hinmale tabuk phano Tripura o ayangnani borok phaimani thagya amoni bagai tabuk Tiprasa rok kiri laija tamon hinmale bongni population taibo bangi thangmanu 1971 o sunaidi o Tripura ni population apro 14 lakh a 14 lakh ni bisingo se 15 lakh hayaka 15 lakh o jaga o refugee rongno dakha jagari jakha hage ani khena tabuk kabangma Tiprasa rok wana jak tongbayo chini population teibo komi phano mano chini percentage komi phano mano ST facility teibo komi phano mano hunai hage norok mokol bai thangbai nugui tongnai Tripura ni je situation tabuk choli hoi tongmani usgangono nukhna norok pani saguni pekwa sorao forest reservation ADC area illegal babe kha ajako 10 rok sorna thingi tongimani 83 family hage amorongno nugui Tiprasa rok belai khe kirijak Tripura o tamo hmale Tiprasa ST rongno rokha khlai tonna bagui se Tripura o Autonomous District Council 6 schedule rajangmani haibana so ajago illegal babe kha amtike choli hui tongo je ADC area o 20% tabuk 10 habjak non-tribal law. Puila 6 schedule ni raidan rok sawiman. Article 244 India ni Constitution o sija 6 schedule law hayake Autonomous District Council ADC o non-tribal lok jagabo paimia jagani malik bo ngimaya o ADC bisingo Autonomous District Council 6 schedule bisingo haike bhaike o ADC bisingo Tripura ni ADC bisingo non-ST rok 20% hawi mangka sobni sa tungung bai sobni kahamke naikol mungkrima bai o jagao non-ST rok amsuk bangnani nangkha haike ajorao sa amsuk saktariawi na kuno central ni kuno dagi mungkri se amsuke ADC o dakhangka kai tabu central bo dagi ja ka implement ingjak Bharat haktor gnangoi ADC o dayada tongno 6 schedule ka ingya honei Bharat haktor gnangoi central lok saklai rifano kebo guaranteed ariman ADC o non-ST hayaka 10 no dajak lakhne 6 schedule sijak tongo non-ST rok jaga paimia jaga malik ngmaya ADC o hnei haibana oro kwbangma daknable ADC bisingo nge tabu ADC o ka anglakhne sija sob saimana je ADC o daklakhne bisingni samungno kebo sawidaman olo illegal no legal slam reporkai apro nang sana pano sawi mangla hage norok butima tong komeni bising teke sahodi dinini video amsungno hambai